hari igihe ntegwa n'imibabaro, hari igihe nuzura intuntu kubw'ibyago byanyugarije, bene ibyaha bimbuza amahoro, ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza, ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, izina ryawe ni ryeranda rwose, witwa Yehova Adonai, ngo birasigura ngo uri Imana ikora icyo ishaka. Nawe warabyivugiye ngo nishaka gukiza ndakiza, nishaka kwica ndica, nishaka gutabagura ndatabagura. Ariko uri Imana itarenganya, uri Imana y'ubutungane. Wadushiriyeho ibigogero tugenderamo, ibigogero tutarenga, dushiraho umwugariro tudakuraho, n'umwasi udafise ububasha bwo gukura atari twe tuwukuyeho. Isigura ngo itegeko ryawe n'ibwirizwa ryawe. None Mukama, arimwe muri ayo mategeko arimwe iridusaba kugusenga ubudahengeshanya, kugusenga ubudasiba, kugusenga ubutivugurutsa. Tuje kugusenga nk'abana bawe, turi hagati ya saa sita na saa cyenda. Tuje kugusenga nk'ubwoko ukunda, turi hagati ya saa sita na saa cyenda. Ni umwanya mwiza wo kuzirikana ubuzima tubayeho, tuvuga ngo mbega iki kibugu kiri ku bitugu byacu twocikura ko gute, tuvuga ngo mbega uru rugo rugiye kunaniza no rwubaka gute rukaba Edeni, tukavuga tuti mbega iki cangiro cyugarije uruhanga rwanje no bwikura ko gute kugira ngo nabagwe, tukavuga tuti mbega 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 iyi mibabaro ngendana, mbega ya madeni anyugarije, mbega izi mpfu zatwugarije, mbega uyu mubabaro tugendana, mbega 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 twobigenza gute ngo dukugwe kwibi bisuzugura iyi minanire bibyangira uruzererezi? Twobigenza dute ngo dukugwe kwizi ndoto mbi? Ubuzima rukristo n'ubuzima buryoshye. Bwama ndakuni naje ko wadushiriyeho icyo twokora ngo dutabagwe. Ndakuni naje ko wadushiriyeho icyo twokora ngo dutete urugo. Ndakuni naje ko wadushiriyeho icyo twokora ngo tube mu buzima butandukanye n'ubw'imyuka mibi. Uratubwira ngo nimuze musabe, turaje kugusaba. Uratubwira ati kandi mbere kunsaba nimwisuganye murako mutunganye. Dusabye ikigongwe ku byaha byacu, aho twakwirengagije, aho twakuryanganije kimwe muri 10 muri byo byose byaciye mu kiganza cyacu, tugirira ikigongwe. Twarakubwiye ko twisobanukiwe tutazongera kubikora ukundi. Iyi saha iravugwamo uwo umugore yari yisobanukiwe witwa Veronica, bisobanukirwa mu bandi ibihumbi n'ibihumbi mu Banyisirayeli bazima beza n'ababi. Yakira agatambara agahanagura Kristo, aganaguza Kristo mu maso. Ni hagati ni muri iyi saha, muri iri zabo Kristo aravuga ati
reka nishushanye kuri ako gatambaro ubona ko udakoreye ubusa. Maze ngo arambwira ati Kristo umukunzi mwiza, nk'uko ubishushanije kuri aka gatambara ngo unyereke yuko utapfishije ubusa umurimo w'umwanzuro ushigikiye ku mwanzuro wanjye, bariko wishushanya mu mutima wanjye, icyo ushima bityo shima icyo wanka batyo nawe. Mukama Yesu nuze wishushanye mu mitima yacu, ishushanye mu buzima bwacu kugira ngo dukugwe ku bisuzuguro by'indwara, ishushanye mu mibereho yacu kugira ngo dukugwe ku gutsikamirwa n'uruhombo n'iyindi myanzuro yose ikomoka ku mwasi, ishushanye mu kubaho kwacu, ishushanye mu ngingo zacu, ishushanye mu gukunda kwacu, mu kurondera kwacu, mu kwinginga kwacu no mu gutitiriza kwacu, ishushanye muri twebwe kugira ngo duhabwe ikiri hejuru y'ibindi byose, ishushanye muri twebwe kandi wishushanye muri twebwe. Yezu utunganye dutunganirize, Yezu utunganye dutunganirize, Yezu utunganye dutunganirize. Tugirire ikigongwe ku bicumuro byacu no ku ntege nke zacu, tubabarire kandi utubohore, wongere uduteturure, dutwenze kandi utunezeretse. Duhe mutima wawe mweranda muri uyu mwanya buhora amarangamutima yacu. Uyu mukristo duhuriye muri iri zamu ashaka kuba afise icyo atanga yafise, ariko inyatsi imubuza gutanga, kandi Bibiliya imubwira ngo ukuboko gutanga kuzoba hejuru gusaba. Ugasanga umutego arimwo yari kuwukugwako n'umutima w'urukundo, kwitanga no kwibwiriza afite. Ndamusengeye ngo Mukama umukure kw'ico gitutu cy'urupfu cy'abaruta cy'imyuka mibi. Uyu mukristo duhuriye kuri iri zamu yari gutabagwa nuko acecetse mu ntambara zose arimo, ariko akaba ariko aravuga haguzwa. Ndagusabye umugirire neza, wowe uri iyindi nzira nshasha, ariko muhuze nako gacerere kugira ngo izo ntambara zimuveko. Uyu mukristo intambara arimwo azozikugwamo ni ukuba umunyakura, ariko akaba ari kafukafuka amakosa yiwe yongera abundabunda. Mukama murungikire mutima w'umwiranda. Turanse ubwicanyi, turanse ubusambanyi, turanse akaborego, turyase muri twebwe no mu bacu, turyase muri twebwe no muri eklesia y'umuryango, turyase muri twebwe no mu madini arimwo abubaha Kristo, turyase muri twebwe no mu gihugu cacu c'amavukiro. Duhe mutima w'umwiranda, twigishe gukora iby'ineza, adutabare dutabaruke, atubohore tubohoke, aturuhure turuhuke, atunezereze tunezerwe mu izina rya Yesu Kristo. Tugire isozero ryiza. Amen, amen. Aleluya. Tugire Kristo. Rugira byose niwe yandemye, mwishusho yiwe yandemye n'umuntu, ibintu nze niwe yabiremye, ndahimbawe ndi umwana w'Imana. Zozirikana icyubahiro n'ubuni naza giteka giwe, zoyaga hose enzashingira inaye ubudahemuka bwiwe, ubukomezi bw'ibikorwa byiwe, jewe nawe ariteka natewe, ariteka natewe, rugira byose yangiriye ibyiza, ndahimbawe ndi umwana w'Imana. Ukwiye kuba umutoni wa Kristo. Bakunda Umukama wo muri ku mpande zine z'isi, uko muri kose, uko mubayeho kose, ibyo murimwo byose, tugire Kristo. Musange amahoro ya Yesu Kristo kandi ahaze imitima yanyu ibyiza byose mwipfuza. Abari mu ngendo ndabasengeye ngo mugire ingendo nziza, mukugwe kwa majini yo bateze inyatsi mukagira impanuka. Abari mu mubabaro muhabwe ubutware bwo mu ijuru, icanzo cyazananye mu mubabaro w'iteka kizibire, maze namwe afururire ibagibwishimo. Nimbaga yararose ijambo ryo kwaturangurira hayirayo. Ni wowe wenyine, ni wowe utotabagwa.
nuko mutazi amakuba yari yagize iyo hari ibyago tubwira bigasumba urupfu. Imana igufururire umutima ubabaye ugira ukweze uvuze ngo Uwiteka, uvuge ngo Uwiteka usanze uri Yehova Yire, uri Imana ifite igisubizo kuri buri musozi wose. Uvuge ngo Uwiteka usanze uri Yehova Erishibo Shama Shalom. Mumeze neza? Abagwayi nimwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo kandi muvyemera bikubeko. Abanyacangira ngo mugomba kwiyahura ngo yambeze mukozi wimo nakunene umukobwa naragaza ukanyuma yambebye naguhe. Imana itaguhebwe n'ikindi. Tugire Kristo. Jewe ku bibazo nagiye ndabaza sinigeze numva inyigisho gishuwemo. Araho twibaza ko ari kubera hazi inyigisho nyinshi hama bikaga ko tuzumviriza zose. Oya ibyo guhera mu kwezi umenga kwindwi iyo ndamutse ndotoye cyangwa nkishura ku kibazo cyawe mbikorera inbox yawe. Mugabo kubera inyigisho ibiramvuye n'abandi konganira n'umuntu umwe kandi kubera ko munsi y'ijuru ibibazo hafi byose birasa kandi n'ibibazo byose bisa nimbura mu Kristo umuzi uburyo iriba imbizi isumo byo gutoreramwo umuti w'ibibazo byawe ni hamwe n'uwundi mu Kristo kumupagani ni kwa kundi. So bibari byiza kugira ngo nababandi badashikirwa ku bibazo byabo canke nziza message nabona kubera impamvu zitandukanye avure yumve mwagacu. Rero nje mbigiri wawe kuko buri ya priority hama mugabo nkabirongeka muri groupe n'ubu nk'ubu yavuze ndi muri WhatsApp iyo ugerera aho gwari gihe usanga naba ndabishikira canke wibaza ko nabibonye kuko nabyo bibaho. Ngo ariko ndumviriza inyishu wishuye uyu mudamu yakubajije ikijanye n'ikigeragezo cy'umugabo aza kumushorera ariko afise intumbero yo kumutsitaza. Jewe rero narakubwiye ko umugabo wanje tutigera duhuza nta kiyago nta gikorwa gishimwa jewe umwanya wose aranyikeka. Rero na jewe ubu ndatunuye kubwo jewe atariwe twaryamanye nta wundi jewe ndigera ndyamana nawe gusa nanje twararyamanye kenshi tutaragira mariage. Rero iki ni kibigoza burya hari jini berekeze rega jya wowe wibaza ngo kwera mwarongoranye ngo akaba ariwe mwasambanye wenyene igihe cyose usambanye atamuvumo wakuweko burya ari gasezerano musezerana mwibaza ngo mwe mwabihaye ibirori. Niyo mpamvu ndabwira jewe nari inkumi nkaba mfite iyi message iyi nta butunzi byo ntwaye ngo ndi guhagurutsa imiryango data na mama boje nabo tuvukana n'umuryango w'umugabo uko nyene tukagenda tukarondera impuzu mbere kandi sinokonze kijya gikanzu kandi ibyo byo byizo mind je n'ubundi nari ndazivise. Je umugabo iyo tubihuriza ko yasoneshereza akakanzu nzokomeza nkambara mu gihe nabamare n'ice mu kintu shaka kuja mu misa mberewe gose akanzoneshereza akakanzu akiyambarira costume cyangwa nyene ipana uko abyumva naho zari kubire turuso bijanye twe tukabegwa tukagira ibyacu ubundi je sinkunda kugendera mu birenge by'abandi. Hacaba n'umunambwira ngo rugero kanzu rutera umukoshi ngo ahubwo ngo rutuma tuzisambura binjana mu mutwe ngane cyo gituma n'urugo rwavuye runyanikira mugako rutampongo yamenyo ngo ifite imbaraga z'umwuka w'Imana. Sawa gana no kubaza ngo n'icyamongo yabwo nuko asamika abantu mukara ko bakwije amenyo mukana ndavuga mu isi y'umwuka mujyenda ko bakuruko icyo kitiyo nuvuga rero aka karu niko ngombye guhagararako kubaryamanye n'umugabo wiwe yumva umenga na wundi mugabo baryamanye mugabo ugerahari ego wasi wa mugabo wawe uwamuhawe nari gasezerano watuwe ko n'umusaseredoti. Niyo mpamvu urubu Kristo nuvuga iyo abamwagomba kuvuka mu buryo bw'ibigaragara gusa. Okay mwogiye umugabo gakumugore mwagana mukandikwa mu ikomine kugira ngo ku buryo bwo gutorana amatongo canke n'ibiki no kwitirira umuntu mugabo mwisi y'umwuka muhabwa ububasha bwo kuba umugabo n'umugore narirya jambo umusaseredoti abaturako. Niyo mpamvu nguyu musi jewe kuko iryo ni itegeko ryabahuye bahuje umutima iyo rirenze rero riri kumena umutwe. Niyo muzi jewe ndakubwiye ngo ngira ndabahezagire no banda bamenesheje ibanga
bifise ababisigiwe sibyo bitandukanye nuko kuri bushingiye mu ijambo ry'Imana ritwawe favor twese uwisobanukiwe n'ufite umwete wo kurondera Imana cyangwa inyota yo kurondera Imana. N'ujya mugabo wajya mwasambana ariko arahonje ujya ubuhonje abagutse nawe wanje ngo agende nuvuga mugabo ahonje bari mu rwego rw'abahonje umwe yahonje akagenda akongera akagaruka kugura ni burya ni wa mugabo yabivuza agataha cyagiye mwaryamana burya rero hagati y'ukuvana nawe akongera akagenda hari yindi jini iza kumubwira nawe kaza kukubwira gutsinda kwere mpamvu runaka cyo gituma rero n'abantu baryana kwera baryamanye bakabana ni na mpamvu nawe ubwiye si byiza ko umukobwa w'umuhungu wamuteye inda atamushaka atari wabihisemo ngo ntamukoze isoni ntuzokwigere muhatangwa murongo uzobucumuye kwari igihe Imana ibishaka uwo mwana avuke muri uwo muryango ari ikintu Imana igomba gukora. Ibyo rero maze kubibona ko na experience cyo gitiwe kandi ko bisomana nabisomye ndanabizekana kandi yego nuko uwo munda bitaburuka umuka w'Imana amaye kubitabura nukuvuga rero je ndiko ndakubwira burya abakobwa musambana mu buto bwanyu abagabo mwaryamanye jewe rero ndababwire nigaze gushingisha urubanza imbere y'Imana rushingiye ku rugo pe jewe maze kwisobanukirwa imbere gutangura komera Kristo ni muzima kandi nyuma yo gushingisha urwo rubanza natakaje byinshi bisigwa ko natsinzwe. Je naratsinzwe jewe Anita naritoye nafata imisi 40 ndavuga jewe imisi 40 ubucamanza bwo mu juru bwose ndabucako nuba buri munsi ijambo ry'Imana natora narizana muri iyo ntego y'ugo rugo mbaza Imana mbwira impamvu mugabo naratsinzwe kandi jana kwijana ku buryo bw'uko umugabo ntari kongera kugira urubanza sinatsinzwe ngo nuko je na rusenye natsinzwe kuko ntigeze nitwara ku Mana mu gihe rwa rutanguye kugira ibigeragezo natsinzwe kuko ntigeze mbibira urugo rwanje haba narubibiye mu kugira umuco mwiza narumva ko atakintu na kimwe nokorera umugabo ngo kimubabaze pe ryari sezerano ryanje kandi asezerane musi y'umusaraba kuri Sanctuaire Mariale Igitega narumva ko atakintu na kimwe mbivuze imbere ya Bibiliya narumva ko atakintu na kimwe cyo kwambura gahuza umugabo wanje nta butunzi nta bugwayi nta nzara nta busambanyi ntangeso ziwe mbi kubwo bwuko byageze ku rwego n'abana biwe ndabumvise ko yabyaye hanze akaba yarabimishije ntibyigeze bikora ku mutima wacu naba mbona amaraso yora amaraso yaje naba mbona ahubwo ari ubundi buryo Imana yasizeho bakuru b'abana bacu kubwo bwiwe n'umwana bwuko n'umwana we kumusha kuri mitiwa yaje byakora neko je mu fonctionnaire ekone byo mu burumva ko baramanyanga mugabo rufate y'ukurugo gwani ntago narubibi gusenga nukuvuga n'umubiri gusa wanyoboye so kiriya gihe mwayoborwa n'umubiri utegereza kugira amakonsekansi ingaruka mbi yabyo igihe utagira ingaruka mbi yabyo basize ikaba zoroshe zihobaho ni cyagiye ubimenye imbere ko mugira mariage ukamanza kwitandukanya burya muri ecclesia sinzi kandi madini ariko babigira barabibigisha nuko batabibasigurira burya ecclesia ifite ubutunzi bwinshi mugape ntibabizana mu buzima tubayemo zemwemera tuze tuvuga kuri nituba dushize isoni Ecclesia Katolika reka nongere koko dufise ubutunzi bwinshi cyane bibaye no kugena itunganiro gombo yera ku biringo by'inkuka ya misa wera kwitunganya ryayo mugabo nibike mukora mufiti insiguro yake byose nugukurikira nk'intama zitagira umwungere nugukurikira jo azoza patiri mukuru azohindura ubu mwazokunda abajene mwazokwemera ruwanje wundi azobyanga wundi azogira iki nukuvuga ugaca usanga umenga abonye n'ubwabo ntibiyubatse natwe tuba turi namanoyi tukaja tuvunika tuba tubikora nk'umugigwa naza akabwemeritse oke natabyemera turazirunaka baramenyeranye muzi ko twahora twebwe muzi biturire nasanze twaratanga uwerutse nagiye mu misa y'umuntu mu maziko ahubwo yari mu maziko ya Madame Coronari wo muri studio Komera Kristo restaurant Komera Kristo ni studio restaurant Komera Kristo ni muzima mbona mu musacerdote kugira ngo mubyumva ko atari inzigo nabize mugabo nkimubona kuri altari haciye nk'imyaka nka 16 nkimubona kuri altari kuko abasacerdote benshi nagiye mbona nibuka ingene tatwemera veya bonana kandi twari umugwe abana bari urumva bari yeve mu muka w'Imana ku buryo twigisha ba Kristo hamwe nzi neza ko kuri bo nkuka misifise ubundi budahangago mugabo ndabizi neza yuko nk'ibintu by'ibirozi ingeso mbi abajene amabwata donc amusiga rushinga nawe tinanje nk'umunsi nari mu kabare ari muri iki ndindiriye bonana mugabo kugira ngo atwemerere veye turindire na saa 6 z'ijoro
turi ntera za sita z'ijoro byaba ngombwa hari abantu twaraba sindabwiye ngo n'abakobwa cyane n'abagore sindabwiye ngo n'abahungu cyane n'abasore bashaka kuba ari basanga inzoga bashaka kuba ari bahuza bashaka kuba ari sympatique biwe twabaobrije kubabwira ngo zogendesha murayamutse muramuyiga mu mari tukamara nk'indwi yose tukabaza tugasenga hari hano mu gasengero twitira agasengero ka Bikira Mariya wanisengera muri eklezia ko ziba zubatse turya buryaga binafise n'isiguro muri y'umuka kandi biriyo muri Bibiliya turi no mu kubishikira nukuvuga hari ahantu twakunda kugirana waye nk'uko niyo twaba duhejeje ruwadi twatugaza saa tukamusenge yaza kutudoriya reka nukuvuga iki rero ibi ari ibintu byamaze kutwiyubikako rero ujya muhezagiro muhererwa kuri altare ukuraho ibisokuru ukuraho iki ukagutandukanya na so cyo ngo azoye basena nyina mwemwimatura mu buryo bw'umubiri mugasiga inzu ubona zo ntimuzisiga kweka mutazisigura atori itunga ry'umugabo karishira kwa nyakwara uravumwe uzoreke kumuvuza nazogende gusa mugabo ntuzokwibaze ko nyoko washobora kuba aratete ya projet mushobora kugira mu buzima bwawe cyane so wawe no asitaka n'icubaro by'umubyeyi icyo ushoboye kugwa ruhande gikore mugabo ntugikore kugomba kumwemeza kuko nawe basaza babagoyega hari gihe nakwegize ibintu utomenya werutse kandi sinzi umuntu twariko turaganira yavuga ati uzi neza yuko twe papa ashobora kugira agasaba transfer yuko uva kwivuza nk'imurambyo basi avuga ati reka ngi Bujumbura ayageraho bivuza avuga ati uko utashize mu bitaro ntagashinge mutera shira mu bitaro bagiye kubyiga ngo basanga ni kako mu bitaro abantu bose babagenze baraza bakamufumbatisha si wari kapeninga si wari ibitaro si wagiriki umwanya iki niki umugabo bakaza bakamufumbatisha no kuvuga iwe psychologique abaramaze kononekana nubu hari ibintu bitsigamira ubuzima bwacu bikananiza bene wacu werara buriya ikirere cyara gutsikamiye ntibigera bimenya naganda bagira ati ukure mu inyigisho yawe ukure mu icukeneye igihe cyose uzobona umukobwa utangwa kumva ijambo ry'Imana uryabana n'umuhungu banza wimatanure nawe eklezia rero iravuga ngo imbere yuko nk'umwara acikiranye bishyize mugaca mutezanye ndamukaja ku bana imbere yuko muza ngo basezeranye umwe nagenda abe kwasena nyina cyangwa aranda ahantu mutandukana ujya kuba ari kugira ngo usubire wisuzume usubire mugabo ntibikunda ni umuco n'umugenzo ariko burya uwoba akuze mu isi y'umwuka byogira icyo bimumariye ngose kweka nicyagiye uvuga utuwiteka ari gihe niyinjijana basi niyo Kristo yavuga ngo nutumirwa mu rubanza ubundi kubura umukobwa waratumiwe kuzoba umugore mu gihe utari inkone y'ijambo ry'Imana utari inkone y'ubwami bw'Imana niyo mpamvu n'umugore ashobora kuba umugore burya natangajwe n'ubuzima bwari tamwera Dawidi ashoboka n'ibyananiranye niko bamwitiriye ashobora kuba n'umugore mu nyuma ukaba inkone y'Imana yes jere byo mudakinata nasanze mbere n'umuhamagaro wanje wewe wabivuga uko ushaka kubera iki musagaye abahungu banga byagenze gute nyuma yo kubabyarira inuze nyuma yo kubabyarira hari yaye imediane kwa Yetiro byagenze gute Imana musagiye kujana na Zipora umugore we Imana mubwiye yaramumwambuye Yetiro we yibaza ngo n'ubugome bwa Musa yongera kumumuzanira mu bugaragu Imana itangaza n'ubwene Musa yakiriye amajambo ya Yetiro akayazana ku Mana ariko Imana mu bugorye bwacu mu bishobisho byacu ricecekera Musa akorera ikosa reka burya ubuzima nugomba kubaho neza genda usoma ubuzima bwo muri Bibiliya ane mu gitabo cy'unguka ari naco tugeze ko turazirikana ni kuvuga rero ikintu ndiko ndabwira nigika kujya wabwira ati tandukana ku buryo bw'umubiri niko no mu isi y'umuka mwitandukanya ko burya kwabirana ko mugabo n'umugore ni mu bigaragara no mu bitagaragara cyo gituma n'umugozi w'inyabitatu rero kuba kwikeka ntuzosubire kuvuga ngo nuko yandongoye ndisugi no hajya wamwemere ko mugyamana ukiri wanyu avuga ati reka nabwira ikintu kimwe je nabize umugabo n'igitangaza aje umugabo Imana yari yaramara uwo mvuga ngo bize umugabo ugomega no tukiri kumwe umugabo Imana yari yaramara yari gitangaza kizima nta kibazo na kimwe atarafite igisubizo kandi kibabaza umutima w'umuntu yarafite inyishu zihanda gusumbirwa ry'igongoma ndababwije ukura kwishyuye ijambo akwishyuye ijambo ni nko gufata urunugu rusebe ugashinga mwagaho pana gusukamo mercurochrome cyangwa detore cyangwa betadine ngugire no mukasi kutyaye izungurutse ibyo byose ubwo bari bwose ndabuzi
kamubwira ati none mbwira impamvu nyikeka umatabwira ukantu ko kubana n'umugabo wakwikeka ndagutekanye ndutatekanira nga uzoca ugenda witura Imana kuko uzofise ibikuremeye kandi bizogutunuza byongere biguteteretse ubwinda we ibwira wayirayeko je nkabaza nubwo n'umugabo yanyikeka ntafise gahunda ngera ku rwego mbikigorye nk'ubura umugabo ko yanakorera mu barabara n'amakubuhe n'amamwe barabara nk'uko nk'ubura umugabo ukantesta nace ndabimubwira ubwo ni ubugorye kandi ubugorye wiga strategy zo kwikura ku uwo mugabo kumbe wewe muri we nubimubwiye ngo je numva umenga ahubwo aza kubona nyene ko ndi umudamu mwiza iyo kuba avuze ati agajaza nikindi gikuta yaguteste mu yagusabye nimero ya telefone muhuriye wewe puruta je namoni azago tujyamane no aho yabari mu muntu asabye telefone mugabo nkagira ubwoba kuko kundwi yamindura carte simu byari bicoroshe bo iyo abo bubwe umugoye kundwi carte simu waguruka ushaka yamindura carte simu gushika na direction wabo bakambwira ati we tuzoguhana duhe nimero imwe yacu basiguma ari ibisigaye beke abanelefona kuko hajya wasanga ukora premier wasanga bagomba muze ya family canke nari nkiri muri primaire umeka nayicisha muri primaire nukuvuga iki rero umunsi umwe nditora ndamubaza rero ngo ndumugore w'umusirimu aho gaturicaye ndabona ko ataco nagize none rero nabize utuntu tw'udukoryo nakunda kugira numva shaka umunezero w'umugabo waje mugabo kusiyo na uranye n'umugabo w'ikirori umugabo nyene afise umutima wo kubasera urugo rwacu ryari kubijoro rito ryari kubijoro rito ico ndakibemereye nimba umugabo ashobora guhusha umugore n'umugore ashobora guhusha umugabo kandi mudafite urugo n'umugambi w'Imana mu rugwanirira gusiyo bimba ko uyu munsi nawe meze nk'uko mfite iritwe ry'ubuhanuzi uko navyitwaye munsi niko navyitara mugabo iyo nayo ninde yakuba binyigije ko Imana yamfatiye mu makuba yanoye ndiki nibere nk'akabuye nkuko Matayo 3:8 bivuga ico kitiwe ubundi Imana je yandehereje mu makuba kandi n'ubuhanuzi bwa Isaya mu marushwa mu mibabaro niho nagutyorera nka kurya inzabityororerwa mu muri niyo mpamvu je ndagwije ukuri cyagutahura ingene umuhamagara ubufisi y'ubura umukozi w'Imana bikakora kusambana bikakora ko wiba bikakora kugira umuroho w'ibintu kagomba kuba urumwigisha jambo gihe bashaka kuvuga ngo ugomba kuba nkuko abandi dabara wumva icyago Imana ikaguhezagira ugasengera abantu bakagira ubutunzi bakagira ibintu byinshi bagasigara baza bakubwebura ati ndagushimiye ko ikintu cyawe cyangezeho je numva ari byo byoneze dabara just no gusaba amafaranga ngo ugira ngo ngombe mu nzu utabaye mu mbejuru yawe no ahubwo ikintu usaba Imana nuko ngo usengera ugakora akazi jewe noronka kandi ushaka no gukora ndonke keza akaguhemba neza nuko ngo usengera ukagira urubyaro ndogaba muri bwa buzima buryoshe kubyo wumva ko guhanyura ukazana igiseko ukangemura ukavuga ati nukururi mama wanje mwisi y'umuka angumva niwo mugisha wanje urumva my God nawe ufise nk'ikivumbo cyuzuye kandi ukabimana gusagara umutima ukunze umutima ukenguruka cyo gituma umutima ukengurutse Imana nico mba numva kinezere umutima waje rero kumva ngo afisagaheko ngo agiriki ngo batonganye ngo ariko barakubitana ngo wigishije ngo je urigije ngo amashikano ngo ibiseke numva umenga ni we witoye nanga ni witoreye Imana witoreye kuzimu kuko munane bagusumba buri kurananitse nukuri nibinkigwa musi ndababwibeje basi bamwe ukacagiye babika kwibiganza kandi none ko nakuvuze izina navuze kuri Marcelo canke Suzana ungiriye mutinya kuberiki icagi cyumwubatse cyo kirere mwubatse burya muri we yavuze ati nono uheza kuma n'ubundi ugacumuha si cyo gusa ndamubaza umunsi umwe nibwira impamvu nyikekimo jewe makosa yanje intege nke zanje buri kintu kimwe cyose cyari kindi ku moto bwaje kandi kimwe nigeze ndagwenda nawe kubwiye musi musarambi kwandikira n'agakaramu gatukura ico nabankoze cyane narakoze cyane makosa nabikwandikiye n'ikaramu ritukura ndabwiye ati no bimbabari je sinigeze nsaba umugabo ngura nko amafaranga ngura nyambikuku ngurashira mu nzi nguragira iki je daboro namye nifitemo ikizere cyuko nzo umuntu akomeye ata muntu nanije ahubwo hari umuntu mazo munanira Chena nari kubyara nabona umenga ko nogira neza abana nkabo umuntu aruhutse ku mutima kubera je numva umenga nibyo akama kandi ibyo ndabise ko bana ke gusa sinabona iyo bizoce se nuko bimeze je naho nabatambera mu spectacle boom mugatwenga cyangwa bagira nk'aka sketch urumva ariko ubu sketch bwose nakina bakunda kunyita kazuba nabona ko kuba muri ko muratwenga byo nyene bifise akamaro
nuvuga naraja mu by'Imana maze kuja mu by'Imana nkabona abantu baca kwa mama bamubwira ngo hobyaye mu mweranda ngo hobyaye bakabikubita imbere ababyeyi gavuga ati ibyo byenyine je birahagije ibindi byose numva umenga nta kamaro bifise sibyo ni kuvuga rero maze kumubaza arabwira ngo reka buretse umunsi umwe ndamubaza ikibazo reka buretse agacaba n'ubugomba kondojeta umunsi umwe ndamubaza mwumviriza uwo mugore avuga ngo umugabo aramwikeka ngo atabundi baryamanye gusa namaje kubwira kuri ico cigico kubera ko mwaryamanye mu buto bwanyu mutarasezerana burya warirengagije uravuga uti Kazima ari we tubanye ukirega nk'icyaha gisanzwe ntiwibohoza burya we baragusera baramusigaranye kandi bigera afite ibitekerezo avuga ati burya inyuma je ndavuye nta wundi yahaje kubera iki jewe mugabo aca mbwira ngo reka ngo aba escrow gentil ngo baruze yibwirwa nyene nuko yavuga gentil kandi escrow menga ni masque ngo reka nta nubatse sinzi ko bagifeminiza nta nuko baze ngo aravuga ati reka nzokwigumye kugira umugabo ngire confiance ngo mugabo ngo azi ngo ko ari mu gipati birerekanye guca igifurira ngo canke ikintu ngo cikikomeza ngo byabindi nyene ngo biterura ibyo akama kubwira ibintu binanije nimba ari ndaya baba bavugana nimba ndaya zamubwira ibyo bakunda urumva akama kubwira ibintu binanije amwe bazati none nk'ibyo bikora umuntu muzima canke bikora wapfuye kumva ko ibyo gutarako ari ibintu byokora nk'umuntu wapfuye muga akabikomeza nko kubikora nagira mbabwire nimba hari ikintu mu buzima bwanje cyashize nkuyemo umwuka ubujya kuva mu mukasi guhera burundu Bibiliya ivuga ko genda n'icari ko guhera ni kuremerwa ikinyoma umunsi wa mbere mu buzima bwanjye ndatakaje imwe ndi kumwe n'umugabo hari tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2010 niyo tariki mfise mu mutwe zinini z'abapfuye n'abavutse ni kuvuga yanyemeje ikintu ntakoze pe kandi ashingiye kuri mugenzanje yaraje ngo ndamwandikira ikete ryo muri fonction publique sinzi ibintu bari bamutwaye ariko arabi ibintu bya redeploiement aza kunsaba ndamwandikira ikete inutse lettre officielle jewe rero ari ukuntu hari muri weekend naza muri weekend rafete mugenzanje mugabo we nihasagiwe araza cyane mwakira muri saro mugabo rero tuvuye muri saro twicara nimeje kuri mwandika twicara mu cyumba cy'abashitsi sinzi ukuntu ariko ndabifotora sinzi ukuntu ariko ndamwereka yemo kwidirisha ryo mu cyumba cy'abashitsi nje cyabana muri saro yadusangaho yo kwitega yo kwibaza ngo umugore aje kumbwira amabanga yiwe kuko hari ibintu ntari bwamenye by'abana byaye hanze niho nagiye kubyumvira mu nyuma yo kwikeka iki naconze azakaze nk'uko umenga ni nk'umuhabara no babize nko mu cyumba azakaze nk'uko umenga uwo munsi arambyimbye umutima kubera kunyika karambwira ngo epurta ngujyaho ngo ndavuga mana mwico ngo nubizi ngo ibwiwe ngo nubiki uri mucyara wacu ngo muga ega ndabyimba umutima uraduga gushika ngiye manubitse ugitanda nkuko ndaduga ariko njesha vuye imwe muzaca zikata nkadunga kujye ko gapira kakadenesi gusa Jose nabona ikinduza ngira ryari iryo shamba nukuvuga rero bene uwo muntu bari umugabo wipfuye wa mugore wabagirira icyo kibazo nuje nganga ujye uryame ngo ejo ngo ubone ngo wagize ni genda ubwire Imana uti iripfuwe uwo mujinya wabujije Musa kunjya muri Kanani ubuzaloni gusazana kubona buzukuruza ubuzaloni kwinjira muri Kanani yarayikoreye ndagusabye ukure ku muryango wanje kandi unkure ku muvumo kuko aba ari umugabo adasanzwe afise igisokuru kibiki mukwega kandi gishingiye ku mujinya burya akaba akantu yabitse burya ntiwomenye kandi ugasanga nakwanga ahubwo ashingiye ku ipfuye ryiwe mugasanga strategy ashiraho burya imisi yose yuvuze iyo ushizeho strategy ishingiye ku rukundo ukavuga uti Imana nzihangana nzogira iki haza umumarayika hagarikira iyo strategy mugabe iyo navuze ati nzomwereka reka nzomubinda nzomubona hazi daimoni ihagarikira iryo jambo ryawe iyo mpamvu mudakwiye kugira ngo ibyo bigira abanywa rumogi gusa nabamwe niyo batanumiwe ntibabikora burya rero ni umuvumo muriko kandi n'igicu cyamaze kuba hagati nawe werashaka kuba uri umugore ukagenda ukimaragura ukanepinja amatera ukagenda gusa ukadefiza imishatsi ukagira ikekada genda upfukamira Uwiteka gutabare murumva rero ngo jewe
reka ndagahere haruguru gato niyo mwokumva muganagira ndabasigura ico kintu gisigura ibyo n'umuvumo nushaka kubikurayo kuko jewe no mu gihe twari twatandukanye no mu gihe byameze gute namubwiye ati twire konsiliye yagaruka hahandi kandi waze ngo umugabo bakwanga no abafise umuvumo ushingiye ku makosa mwasangiye Jenny yari byari bishingiye ku makosa yo gusambana Jenny twigeze turyamana tutaragira mariage ya ntiyari ishingiye kuri ndi kosa yari ishingiye kuri confiance nayo ndamufitiye icyo kirimana ariko mikimana ubundi umugabo wanje ari kigirwamana kuri jewe naramukunda urukundo rudasiguritse uyu munsi ndarakunda Imana ndarakunda Bibiliya niyo mpamvu mushobora kumbona ndiko ndavuga nk'ubugwera hikeje baze kugira musanga hera nabiri nyene ahubwo naho naryamye ndi kumwe na Rozine niwe yarari kuri kamera eka kuri kamera ari kayita no kuvuga naryamye saa 11:26 nikangura saa 1:40 kuvuga na masaha 2:14 sibyo na masaha 2 no bandiko ndisinzirirako nikwera urukundo nkunda ijambo ry'Imana nikwera urukundo nkunda Imana nikwera urukundo nkunda ba Kristo urambona nje guhazuka nariya wambonye ngiye guhazuka nariya ubona ko wageje guteramira ari abantu benshi ubona ko nogenda gucopora urazi ko muca murya neza mugana hisemo igisumba byose nukuvuga rero nari nikometse nukuvuga ubuzima bwanje nkubwiye ati ndagukunda ndabikora ukabibona nkubwiye ati ndakuba nta kindi kintu kizi nyuma y'amatwi yanje nukuvuga rero iwo nakundi umugabo ku buryo bw'ukagira pana bijya mvuga ngo ni kwabirana no kumubona iruhande yanje pana mvuga ngo ni kuvuga no gusa yari afite ingabire yaranganiriza gose ku buryo icyo aragifise arafite ingabire ni kuvuga ari kuvuga mugabo yavuze nabi naho araforomoza ibintu byose mugabo ariko arakuganira uwo mwuka waje akakuganira akubwira amateka yose ni byiza pe wasanga amakuru yiwabo yose ndayazi kandi nkanezerwa mugabo ni naryo kosa nakoze mu gihe cyacu cyo koresha naramuretse arandika ibyo ashaka mbwira Imana tuzomfashe mbimukorera kunye iyo namubwira ntigeze mva amazuka ntigeze agira umunsi nahazuka yankubise ikofe nduburi kicicaje kuri jewe kubera yarandenganije numvisha burigira ari inyice ndahazuka asharandi iryo kofe mvuye muri douche gaye mu gitondo akaga murarinda tukorogore yakubise ingene gwangana yo warandi iryo kofe na ofisi Nokia asinge natarimye yo kuja ku kazi wambaye ifime ngo nimpomye niko narizanganya kano kubustare nguvuga rero uwo nakintu nakimwe ubushoboye gukora ashobora no kukwikeka ashingiye gukana akiyumvira ati umuntu agiye kumuha amakuru yanje akakonona akakugirira nabi arari ku rugamba rw'ubuzima umviriza amakuru kandi aho hari ikirere gishobora no kubatuma mujyana mwicana mwawukana mugabura umugore ugaca bugufi ukabibona ibyo bishobora guhera na jewe buno munsi arakandi karyo keza nagwagwa mugabo Imana yashatse akanyene kuko sinicuza pe aha aravuga rero umviriza ubu rero soma inkuru inyayo mugabo ako kanyigisho mwe mukumvise sibyo kuko umuntu mwaryamanye umuntu ufitiye ikizere umuntu wiherejemwo wese uba ufise umuvumo kandi wavuye mu kanwa k'Imana kuko uri mu buhanuzi bwa Yeremiya 17 ubutegerezwa kwitandukanya nawe iyo rero mukomerereje ko nk'ubu mugaca mubana ico cyangwa utacireze cyangwa utagizene uba ari umusozi mwubakiyeko ni nko gufata amahwa Psalm yavuze neza migani yo 30 ngo ni nko gufata amahwa y'amagungu mukayashinga neza ujufata utwatsi ukayeyembya ko kugira abantu babone ngo harasezeye n'urengane wagera kurengana ukazahumba riratoboye rihatsuka kugera mu mutwe niko biba bimeze uba ari umusozi mwasasiyeko ngo jewe nakubwiye ko umugabo wanje tutigera duhuza mu kiyago nta gikorwa gishimwe jewe umwanya wose aranyikeka rero atari we rero na jewe ubu ndatunduye kuko jewe atari we twaryamanye nta wundi jewe ndigera njyamana nawe gusa nanje twararyamanye kenshi tutaragira mariage kandi sinigeze nireka wumvise waremye umusozi burya siwe mugabo wawe so wango si umugabo wango mwokwahukana no si umugabo wawe uwo mubohotse
akagira iyindi shusho muri wo, hari uwundi musozi. Nicyo kimwe ngaha nkiri ngaha mana yanjye ntibikunda komeza kwera. Nicyo kimwe nkiri ngaha harimo Christian Mbajije sinzi nabanyandugikiye audio sinzi inyigisho yashingiye ko nari ninjiye muri ndiza musinose umwanya wo kuyumviza ko ari audio yanjye ndungikiye nyene yo muri Komera Kristo ni muzima. Arambwira ngo mbese none ngo noba ndi umusambanyi ngo mu ruhanga rwanje hariyo itangaza ko ndi umusambanyi mwisi y'umuka ngo ko nariwe ngo kandi nkaba mbona ngo abagabo bose bagomba banyisukako ngo umbonye wese nsaba turyamane. Nambwiye ati no ko namusubije inbox. Nambwiye ati no cyanambwira ni nk'ubu je nicaye ahantu nicaye ku ntebe ya plastique ndiko ndasuzuma naryamye ku gitanda ndabana icyumba cyiwe kirimo doshe ariyikiye. Muri icyo cyumba birumvikana ko hari impome zitandukanye nk'uko umutima w'umuntu ufite ibyumba bitandukanye. Ikiyo rero nicyo turabana. Ikiyo kiriko kinyereka aho amaso yanje y'umubiri adashika. Kandi nyageje ko je ndabira mu muryango kurundi ruhome ikiyo kiriko kirahanyereka. Cyabwa ni buriya rero haba hari ikintu kigaragaza wewe w'umuvumo wa kera, wewe ari mwakaringoti, wewe ari mwagasuma kuwere mwakaengreje, wewe ari mwakantu kiki, hari mwakantu k'ubusambanyi. Iyo udasenga wogize ubusambanyi ku buryo utorose n'abagabo bakwabira ngo wumve unyuzwe, cyangwa utoronka abagore wabira ngo wumve unyuzwe, abinzobe, abazungu, abarabu, abera, abirabura, bisusu binini abo mu ndazero abo ikiniki byose uwo tubiranye mugabo kuguma na mera. Nariko ubu nawe uri umukristo ufise akantu k'ubudahangarwa muga kubera ko Imana yaturemeye combat spirituel. Imana yaturemye nk'abantu bari fake, ni yaturemye nk'abantu b'imburakimazi, ni yaturemye nk'ibonde, yaturemanye ubwenge, ituremana amahitamo yaduha nk'ubutunzi. Irashaka kugaragaza kuri mu ntambara ko watsinze. Panagora uvuga ngo ndiko ndazempera n'abasambanyi barongera baze ndahari, nzempera n'imboregwe zirongera zize ndahari. Maraka kwigira ikirimbiro ry'abadayimoni mbisira. Nukuvuga ugenda nande ucana nusangira nande mu bitekerezo byawe ari iki ko ari byo bikwega abagenzi bawe bagetsweho uyu munsi. Nukuvuga rero ibyo bintu nicyo gituma wowe nurabohoka ngo wake uruvuga uti nitandukanije n'ubusambanyi. Mbeya muvuga ngo mana iyo mwumva ndiko ndasenga mana ngo tubabarire ngo tugendana n'umwuka w'ubusambanyi niki ugamba nasambanye. No, mugabo wa mwuka nacagiye wabikora ari jini ari mu marayika yavutse wa ngobo cyari mu marayika budangagwa ashingiye mu kwigisha ijambo ry'Imana. Singakaraza ko ingabo z'ijuru zihagaze kandi siko byamye nkiri mukanaka, siko byari nkiri wa mugore umwe wagera, siko byari wari izindi ngabo kuko buri gihe ufata indi ntero duga kwindi garade hari izindi batayo, hari izindi ngabo ziza kukugwanira bivanye n'akamaro ufitiye isi cyangwa akamaro ufitiye ubwami, inyungu y'ubwami bw'ijuru iri muri wowe. Siko nuvuga rero wa mugore ambwiye ati no, ahubwo itandukanye wiboze n'icitwa umwuka w'inabi yose igushira kure y'itegeko cyangwa kumvira Imana. Niyo mpamvu nk'ubu yamuhagarara ngo ndumpentekote ndumukatolika ngo muhari ijambo ry'Imana muba muri bigorike gusa. Ego amakanu n'abanyabakuramo niko papa yamyanyigisha arambwiye ati none papa tiko turaganira anga ngo hari ibintu byikosa ngo biba wabujya ngo no mugushengerera ngo ni byiza ngo kutaguma uvuga ibisabisho ngo ukazirikana mu mutima ukabwira Imana ibyiwawe ngo hanyuma ngo ugeze muhira ngo ugacuzingura Bibiliya ugasoma. None papa yisomeyeyo naho ngo ari gusanga uri kurasamaza abantu gumva muri katolika ngo nani hatari ngo rega ngo turabyigishwa. Uwo ni papa w'imyaka aje dose utantekombye imyaka 70 na ukuvuga 72 ntabwo nibuka 70 singibuka neza no 57 59 yes 60 no kuvuga amaze umwaka ngira taramaze umwaka mu 2040 no mu 2020 66 no mu 2067 yes. Nukuvuga rero kubera iki ubundi connection yacu ni ishingiye ku butungane gutongana ku itegeko ry'Imana cyagiye warirenze ukajyatura ukanavuga n'ingaruka byaguteye. Nubu wamugana bwe ni ibintu byamusimuka itandukanye nabyo witandukanye nabyo byegegweyo hama abagabo bakubure abagukura ndakwakaro barango ushaka kumwira ngo ni kwera ngo wa muri kurasenga wa muri kuragirana hama namwe bamba ndiko ndasenga na mu telefone mba ndiko ndasenga. Yego ubu ndiko nsengera mu telefone kora connection yanje nawe kubera ko none bamwe banyandikira bwa bustika bataburungika.
ko mutazi intambara turwana. Abo twatanguranye hari bimwe bazi ariko sinambara zigize oya. Abantu bashobora kukwivanga ko bakibaza ngo reka ngo ajya n'amacangero batazi umuhamagaro icyo ari cyo. Kuba rero mutigeze mwirega n'igikuta kiri ku buzima bwanyu, ku buryo bw'uko ushobora ubuzima bwawe kukunaniza kandi butategereza kukunaniza. Ngo twarabanye niho namubwira nti jewe ibigeragezo ndiko ndabana nabyo mw'uru rugo, ati ngira nuko tutireze imbere y'ubugeni. Aca nyishura ngo nyamba utireze biragusha. Niyo sinyishuye umugabo ku mugore wiwe. Iyo ni inyishu y'umuntu n'umwasi wiwe. Nanjye sinabyemeye ko yoba yaragiye arirega wenyine. None wumva ari yakubwiye ko yireze, si bya bindi abagore namwe mumeze nk'abana. Yaraguteranya yavuze ngo ibyo reka kubimbwira je n'ibinda. Na cyane ko kuva twabana sindigera numva canke ngo mbone yagiye kwirega. Rero nagumanye amakenga, ibiro n'iryo kosa. Idini naryo ni ikibazo. Ngo twigishije abageni je rero ikenda kigeze je ndavuga ni Imana. Sinsubira kugira n'agahinda na gato y'ikurugo, ndavuga ni ntabwo rwari urugo rwo mushimuka pe. Byari byo kurya no kunwa no kwambara neza, kumbure no guherekeza umuntu ati genda uhagere. Ubundi abageni bamukwiye kubategura mukabigisha urugo rushingiye kuri Bibiliya burya. Kuva twabana sindigera numva canke ngo mbone yagiye kwirega, ubundi mwari kwiregera hamwe. Umwaka vaye wundi akinjira imbere kugira ubugeni. Rero nagumanye amakenga ko atigeze yirega, nayo kwirega ntiyo bayiregeye wewe. Kuko jewe naratinze ndaja kucirega aciye imyaka 5, mugabo nacahindutse n'ubu no kujyana gusa tukaba tumaranye imyaka 9. Reka burya iyo ni imyaka y'urugo mu ntambara, burya urugo rugaragara yuko rukomeye inyuma y'imyaka 12 naho n'ubundi haguma intambara. Ni kuvuga rero 3 uwo ni umusozi mwubatse ku buzima bwanyu, mwubatse mu rugo rwanyu. Kuba yarireze cyangwa atireze umugore niwo mutima w'urugo. Gerageza wihuze n'Imana kandi wisuzume ugendane n'Imana. Urondera Imana gusumba uko urondera umugabo. Ubundi hajya hari igihe uvuga ngo urumva je nawe ndi mugando ngo ndazi niyo memukira ngo niyogirane. Umugabo umusozi mwubatse imbere ku bana ukaba ugumuduga kumuba muremure. None rero nk'umugore w'umutima genda urondera uburyo bwose bwo kuba ku rugo rwawe. Icako waracireze ujya kwirega icyaha bitandukanye no kugirane kwisuzuma. Ubundi hari igihe abakristo mwirega nko mugirwa. Genda ucacure urumva bya bibanza byose mwahuriramwo, bijya mwarya, bijya mwasangira kakayago, kumwe wumva gukunda kumwagirana. Ubu nk'ubu cubikena kubera iki byasigaranywe n'ijini yakijyagiye mwamenye ibanga. Nibikiri mu minwe y'Imana ngo winjire umugabo akwihweze yongeragira akanyamuneza kawe. Genda rero ndakugira inama, genda uhigire umuhiga Imana. Ukubaye wibwira Imana uti Imana meza agira. Numpa amahoro muri uru rugo, numpa umugisha sinzokugunga. Kuko ibyo nibyo nyumvise. Sinzokugunga kimwe muri 10, sinzokugunga kugusenga, sinzokugunga kukumviriza, sinzokugunga umutima wihangana. Mugabo ngirira neza urugo rwanje, uruhindura ruzanira akanyamuneza nk'akame twatakaza cagiye tutari bwisobanukirwa. Ucuhigira umuhiga Imana kutazongera kuyibabaza, ikutabare kandi gukuri ico gisuzugura. Aho nk'ubwo busambanyi bushaka gukurikirana n'abana banyu, kandi ugasanga n'umugabo nta wundi muntu baryamanye nawe gusa. Si byiza rero mubyikuzeko. Ngavuga ngo tugire Kristo kandi niwaronka akanya unasobarira indoto. Ndarota ndi gusarura umuceri twe n'undi mugenzi, ari icabaye twasaruye igice, ariko icabaye twasaruye igice kimwe, ikindi duce dusanga kiragaragara. Naciye mbona dutoye amasuka tumera nk'abaharura aho hagaragara, kuko hari utuntu menga nutumerera tw'ibyatsi. Iyo urose uri gusarura umuceri, ibinyanete byose umuceri ukuvuga ko bugeze mu gihe cyawe cy'umugisha, mu gihe cyawe cy'umunezero, mu gihe cyawe cy'umugwiza.
ngo mwari kumwe n'uwundi mugenzi. Reka umugenzi maze ndakireke gato. Ngo twasaruye igice kimwe, ikindi duca dusanga kiragaragara. Ba wewe reka kugendera mu kirere cy'uwundi muntu. Kwica ukigaragara mba ko cyarimo utwatsi ugatora agasuko kagiharura. Mugacabwirizwa kubamo umuceri nta mbuto kirimo. Ni ikimenyetso cy'uko witwararitse bimwe mugabo ibindi urabireka. Ubundi urugo rubibigwa nababwiye mu buryo bugaragara ntaco nakoze mugabo naruhutse nsuzuguranywe ibyo bigaragara nyene. Ngaho Imana niyemera ko uwiyituye asuzugurika nanje Imana ntayiteka mu buryo bwayo kandi uburyo budasanzwe. Okay, mugabo mu gice cy'umwuka gusengera urugo, kubibira urugo, kwigora urugo wabi. Niyo mpamvu mu bigaragara umugabo ashobora no kutaguta, umugabo mushobora kugumana, ashobora no guhinduka. Mugabo wamugisha n'umugwiza y'amahoro n'igishimo kabibura kubera iki mwabibiye mu ruhande rumwe. Ahandi nukuza murakuraho utwatsi. Gukuraho utwatsi ni y'amasengesho atagira ibyamo, ni y'amasengesho atagira impinduka. Wabyumvise? Mugabo kubiba niki ni y'amasengesho afise imirimo, afite ibikorwa, ni y'amasengesho afise imbaraga zuzuye umwuka w'Imana. Ubyumve mwabakobwa, igihe cyose nk'umwakara nk'umuntu yarose ariko arasarura ari kumwe n'umugenzi wiwe, mugabo agasanga asaruye ikibanza kimwe, vuba aba yabibiye mu buryo bumwe, ntasaruye mu kindi akaba ari utwatsi. Ni nk'uko yoba ari nk'umukobwa ndabaye nk'akarorero, mve kuri umugore kugira ntimuhavamo uko bavuga ngo ndi naciye mbikurikirana. Uwo mukobwa akaba ni mwiza, afise diplome, yarize puta n'akazi agafite cyangwa afise bimwe, mugabo hageze ko yubaka. Ni ukuvuga wewe akabona ko ari mwiza, akagira imico myiza, akagira imigenzo myiza. Mugabo uwo mukobwa nari muri korale naca akorera Imana, icacumura kirya kandi afite akazi kandi afite iki, agaca arongorwa n'umugabo nawe nyene atacabutse. Namwe b'abanyangeso nziza hariho umugisha mutakazi. Muba muja mu misa mugirane nawe mugora nawe mwibane musambana nimusakuze nimugire, mugabo hari ikintu muba mwaratakaje ishingiye ku bukuru, ku butware, ku bushobozi, ku buyobozi bw'Imana. Byumvikana rero ko ari kubibira. Urumva we nacu Kenya mu bwisuri mwiza n'urukundo warose niki muguru urugo rwarano ruzogera rukagira inzitizi bya byonyi byaza ya mivumo yaza zangwara zitakira zaza ukabura ikigutabara. Byumvikana ko ukwiye guhorana n'Imana muri byose na hose kugira ngo weregwe mu buzima bucanke buriye. Nuko rero Imana nyine amahoro ibaha umugisha, ibishimire, ibanezereze, ibarinde kubabara kandi bagurira imbere. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ndagusenze kuko uri Imana yo gusenga, ndagushimiye kuko uri Imana yo gushimirwa, ndakuririmbiye kuko uri Imana yo kuririmbirwa, ngushimiye kukugira neza byose. Ndagusabye ngo amahoro ingo z'abana bawe, ndagusabye ngo ugaragaze kuri Imana iri hejuru y'umutware serugo. Kandi ikindi ndagusabye mwami w'abana mushobora byose, murengezi, muziranenge. Tugirire neza uduha ubwenge bwo kwitandukanya n'inabi, twitandukanye n'igisuzuguro cy'ubwoko bwose, mu guhurumbira amategeko n'amabwirizo yawe no mu gutunganya ibyo wadusabye gutunganya, nawe ukora ibyo watwemereye kudukorera. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha no mu gwiza. Amen, amen, aleluya. Imana ibaha umugisha mwese, mwarahetse akiwe.